Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay marikwanan, among kaday no anya ti mapaspasamak dita paradaan da kwaraw. Anya ti mapaspasamak, mare. Sige man, istorya Ay na, kano agsusugal da iti aldaw. Kano ibaw bawal ni Kapitan ti agsugal diti barangay tayo. Isungarod nga umay ko ipulong ken ka tapno idanon mo kin ni Kapitan. Ay, sigurado ang makadanon day takan ni Kapitan. Rumbang laang idanon mo. Ala, kasta nga ruti aramide, mare. Agsiim kakadagiti mapaspasamak diti barangay. Saan mi ngamin ang mabantayan amin ka? Ay katun amaray. Day talaga yam. Ay, nag-isay. Sip oraw, nangabakak manan. Adya manan kwarta ko na. Di kayo ngay, awanan ti kwarta yaw. Ay, naisugal ko amin ang napasada kitangal daw tungan. Agawi da kunta, adya matanti kwarta kun. Jakmat lamang nga bakain. Inton bigat manan barang mga baka. Agsusugal tayo manan. Awan mo't langan ni Uncle Kawan tay. Ay, sumagpot inton madamdaman ni uncle mo. Ururayom aya. Unan tay, dumawat akiti kwarta na. Awan na pulos kwarta. Na, si kapay abaraw ti awan kwarta na. Ada nga ta kwarta na, tay. Jak mo. Dinto pa'y mangted iti igatang iti sidaan. Adan tukit di ited naken ka. Ay, Tuyan. Pinatiraramidad. Ay, ang sip-sipod. Kanya ti sip-siputan dita abot ti dideng. Dagiti tricycle driver adita paradaan. Nagsusugal damanen. Kita pa yayan nagsusugal da. Kanya ngayon mo ti bibiyang map. Ay nabadong, siya kaunti para sipot dito'y barangay. Kanya. Amin makita, i-report ko iya barangay hall. Wala di kararamiday. Agsugsugal damanen dita paradaan. Ha? At damanen i-report ko! Dumawat ka iti kwarta. Wan kumanggal. Kaslada impadulin mo kanyak a kwarta. Ikanak mata na. Sang-sanga gasot ti kwarta. Itad mon kanyak dayta. Panggasolina kiti tricycle count tapno makapasada count. Saan ka nagpasada ita? Awan nga rin paggasolina. Kaso dumawdawat akin ka. Ay. Di nakpaimot ka siya. Ay, kaase kamot ka anakan. Kasya ka talaga Ngam di ka mo't masyan. Malata itad kung dati kakaiso na a kwarta. Yes! Agyaman na kang kail. Nagsingpot ka talaga. Ururayag kat nga umay manan dito tersinak ni Marituyang. Apay aya, maray. Kaano binagaak nga agsipot-sipot dito barangay tayo. Kat amin ang masiputan na amade, ibaga na kanyak. Kasta aya. Kasapulan dito barangay tayo, tikaskan ko na. Para sipot. Ay kat sigurado nga ado ti masiputan na. Dayta ni Marituyang, nagparta ka magna. Adan samot i-report na. Marikwana! At i-report ko kang ka. Ay sige, ibagamon, Maray. Ay na, agsusugal damanen dita paradaan. Agsusugal da kunam. Wun maray, kat pati ni Kwarog makisugsugal. Ay sos, ay nukasta. Isugal na lagayam dya inted ni Enteng akwartana. Ay, makadanon da ito ikan ni Kapitan. Ay, nuing gatang mi kuma itisidaan mi dya kwarta ni Enteng. Di nabsog kami kuma. Kumaa, angam na isugal lang di kwarta ni Kapitan Maray. Sayang! Sige, Marituyang, agsipot ka iti aglawlawan. Ay, angam di mo matsipsiputan nun ati pa nagchichismis tayo, Marituyang. Amangan mo't no makadanon day tayo dya barangay hall. Saan, Maray? Kan saan tayo mga agchichismis, Maribanang? Agi-istorya tayo laay. Ay nasayat na idanon mo kanyak nga agsusugal dagiti tricycle driver iti paradaan kagawad kuanan.
Amom no asino tinakasipot iti daytang aramiden da, Kapitan. Sino? Ni Marituyak. Ay, ay. Para sipot gayam itan. Iso ana panunod ko nga aramiden tayo ni Marituyak nga para sipot. Ay, uwin sa Ikan tayo matlatay ti honorarium na apay ngay. Apay, masapul pa'y dahit ha. Wen atap na da maganas na para sipot. Bagla nga igatang na iti bagas. Una. Apay kit din asaan ngay. Dakkel ti maitulong ni Marituyang, Kapitan. Kas ita. Naamwa nga agsusugal gayam dagiti tricycle driver. Ay, agasam dats. Aramiden dati bawal, Kapitan. Paayaban na tayo ni Uncle Kau. Apay nga kano, ship kwarog. Naamuan na nga agsusugal tayo dito yung paradaan. Naamuan na. Kas ano nga naamuan na? Kat no isiyak-siyak rito tayo mo ti panagsusugal tayo. Jak nga rod na mo no kasano naamuan na. Impulong mun samat. Kaputa kanayon ka nga maabyak. Ay, saan mo ta? Uho. Apay ko mga ipulong ka. Ay, sos. Sigurado nga maong tayo aming nga driveran. Sapay na ungat ni Uncle Kau. Ay, sos. Ay, imungatan. Una, Ay. takanayon nga ugot ti sidaan na. Ay. No kanayon nga ugot ti sidana, talaga na ungat. Ay, sos. Makapanervyos nga rod. Ano kasta? Awan! Nanginyo! Awan, kuna! Ay! Ship kurog! Damagman ka ni Angkal mong kapitan. Noon niya jay bagbagan na nga awan. Nagtal na ka man tong an. Hindi mo lang mawatan na Agungungot ni kapitanan. Katwain, permi nga akong ungay. Angkail, anya ti awan ngay bagbagam. Awan ti agsusugal. Laka, di pa'y maawatan. Kunak, Tumat. Wada pa'y madamag kung agsusugal kada kayo, nay. Anya nga ti aramidem, apo kapitan. Ipapulis ko. Ay, sos. Ipabalot ko pa'y Ay, sino nga min ay atin nangitanon kini Uncle ka, wag susugal tayo. Ay, Maray. Kaputa doon ti na-report mo kanya. At ti honorario mo. Ay na, at daigatang ko ni tibagas mitin ni badung kau, Kapitan. Saan la bagas ti magatang tinted ko, Na. At dapay gayam na yun na. Jak kinitaan na imbag to inyahwat mo akwarta, Kapitan. Ay na, danigatang ko iti sidaan mi atuyaw. Na! Anya atuyo? Kita nga min analaing Ay, wan gayam. Karne ti magatang daytoy, Kapitan. Ay, win! Iso alalaing ti agsipot, Ay, wan Kapitan. Iso day takit ti paglaing Dakdakkel to pa ti itad ko kan ka nga honoraryo mau. Ay, wan Kapitan. Day talagayam. Naglakat ti agsipaw. Ay, napsuga ka. Apay ngay ating makder ka adagaw. Kat kalkalpas mo anangan. Mapanak agpalpa dita sa las. Apay, di mo damagal no apay an naimas ti sindata ita. Ay, gaya man niya. Nalipatak betin na dinamagking ka. Apay ngagpaiso na imas ni sindata itay. Inikanak ni Kapitan iti honorarium kaw. Tanalaingak kanong agsipaw dito'y barangay tayak. Ay, nagbayatay. Agasaman, nai-report ko amin dagiti agsusugal dito'y barangay tayaw. Naamuan amin dayta ni Kapitan, kat pinagsardeng namin ita. Mayat man. Sige, ituloy mo lang. Tagsipot-sipot to yan. Tama pa anak man nagpalpa. Sika kumamot din at aginaw. Nabsugan nga raw. Ibaon nakpalang mate. Siya lang nga rudon tinagluto. Sakto tagin na, Windon Rabay. Sikapay lang ita. Ape pare, sa dino ti papanam. Di taman maray. Nadamag mo di kaluklukat atirsena, di ta abanda. Ayun maray, iso nga ron ti papanak. Nalakakano kay tilako da. Pudno pare, kan ado tilako da. Saan akas kan ni Mari kuanang abasit lang tilako na.
Wan maray, nadabag ko day ta. Ken babalasang kano kat dagiti aglaklako ijay. Ah? Nagpipintas da. Ay, jak amo day ta, maray. Sige pare, mapan ka. Ta padasek tuman met ti mapan gumatang inton bigat. Anya ti aramidan nyo di tawi. Si kangay, ship. Anya ti aramidem ngay dito eh. Umaya kagaring na. Ay, di mo ay makita dagiti nagpipintas nga glaklako dito kaluklukat at irsina. Isumati umay ko aramidem di ay ta. Nagpintas di jay ababati buok na. Nay. Oy. Di mo agagawan jay long hair. Tapara kanyak day jay. Kay dayak man di ababati buok na. Anya nga tat nagana di ata? Oy. Jay samat at idog tibok na tikid-kid na yam. Sabgali. Ne, sumungad mat ni tatabadong. Aw, tatabadaw. Apay nga da kayo di tay. Umay kami agaram Babero kami garo, di umay kami ag-aram. Ay, Chip Kwarog. Kita anak dia ababat buok na. Ay, kurso na di anak samat gadjay. Apay, si kaya tikit-kitain na. Kidno siya. Apay ko mga si kamatakitaan na nga kat nilak, lakayan kan nga pirme. Nay, anya laki nga ipagbagamay, tungan. Wan magnagpaisaw, tatabadaw. Da kami lang tirumbang nga da ditaw, itababaro kami. Anya, da kayo lang. Aguray, tasyak, ti dumiskartay. Uy, Asos. Ha? Ay, apay ngay. Mapanan sa matan araman di ababati buok na. Ay, laklakayan nga umay pa'y lapasalsali ditaw. Ay, saan nga mabalin di ato yan? Ay, talaga saan na mabalain? Ay, apay ngay. Di matatidog ti buok na ti nasidgan na. Ay, agasam ngay. Kurso na diyan na matgam jay balasa nga kurso na diyan. Ay, imbag talay na sana di ababati buok na. Mare, nasiputam ni Mari Banang. Apay ka day, maray. Kaano na pa ni Jay kalukluk at atersina? Ijay ibagbagadaan na lakatila ko da. Nadamag mo magaya, Mare. Jay ko nadaan na laka nga agpautang. Na, kaslagpas pasagid ka, Mare. Saan mo't, maray? Si putam dagiti tatao. Kasla agturong da ijay baro at tersina. Imbis ko mga umay da gumatang dito tersinak. Anya nga yan ti mapaspasamak. Nalaka nga min ijay, maray. Si putam man no ijay amin ti paggatangan da. Bilang pa'y ano manuda amapan gumatang, maray, no kayat na. Katun Mainaganak pa'y amin asino da. may mayat banen atap no saan ko apautangan dagiti mapan gumatang ijay. Ngam, agbayad kami ta. Anya, agbayad akpay. Kahit anya ngay, nalakay at agsipaw. Pautangan kantulatan Ay, may mayat manan no kastamaray. Ay, kayat mo kaday, ama panak agsipot itan. Un maray, sige, ingkan. Angam, pautangan na ka. Tak ti saok maray. Saan ka amadanaga? Awan, nagsweti akmat gayam ni tatabad yung. Ngaraut. Apa ingay? Apa namat arman amin ababula sang dita? Maditi aramid na dia nga tao nga. Nakita mo dyan naramid na? Kalpasan nga inaram na dyan atidog tibok na. Insaruno na madya babatibok na. Dan nga road playing kikak ti danog. Nya, playing kikam iti danog ni badungkan. Apay? Siya ka matgayam na natuyang. Sige, ibagam kan kuha na ti naramid ni tata bataw. Ay, un. Ibagam, tamapan ko si putan ti maday nga aramid na. Ay, baruak pa'y, adeng. Talaga baro ka pa'y, tata? Ay, manong ko ng latan. Sika, may palakayin nakmadlaw na yan. Asino day tabakat? Anakabanikas, di ta malikod dam. Ha? Adaya, may... Kaano itayak pa'y ditaw ibadong sip-sip putak kadagaraw mau. Anay ko. Ay, di mo malapig ko si Ay, ako ato yan. Ay, nagsakit mo tayo. Aday.
Bayasan ka rumor ita. Ang mapanagsipot ni Tarwar tuyek. Tapay nga ibaon nak. Kiti sumit trabaho dito sa barangay. Para sipot. Sanak arumwar. Taamaw no addaman rumbang asiputa. Saan adi tarwar? Sika! Sika tinasken asiputak badong! Siya kung disiputan mita? Talaga day tataramidag. Tanya ko matibibiyang ko di tarwar. Ay, mapanang magkumagpangin ba siya? Ayawan ti agpapangain. Ay, nag-istrikto ka mo tindo yan. Nagado ni tarong ba kasiputan? Siyak pa'y lahing may. Apay, atalyaw ka atalyaw, di tabalayaw, maray. Sipsiputak ni badong ko no rumwar maray. Ay, kasta aya, mapansamot agar-aram ni tabaro at tersina. Ha! Jak pulos palubusan arumwar maray. Maray, inlokat ng jitawa yaw. Kanay, bumabansa mo, ijay. Ha! Ay, wungag pa isaw. Sige maray, agawid na ka. Ay, partakam maray, libasan na kan. Ay, natatabadong. Sinanto mangamin. Tama panunot mo pa ilang tagaramid. Iti kalukwan. Anya nga ita, sikan tisip-siputan ni nanatong niya. Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabali pa'y aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanang, adaman madmadlaw ko kani Kuwarog. Anya dayta amadmadlaw mo. Tunggal makitak ni Kuwarog amagmag na kaagkakatawa. Ay, nadlaw mo matgayam dayta, maray. Limo kay samot ti tornilyo ti panunot na. Ay, saan mat, marikwanang. Adayo, mapasamak dayta. Kat anya ngay nga ruti pampanunutin na. Apay ngagkatkatawa ngagmaymaysa. Ay na, in love nga men ni Kuwarog. In love? Ay, kastagayam ti ma in love. Ay, kat, padasemmet nga min ati ma in love. Tapno maipadakan ni Kuwarog ngagkatkatawa ngagmaymaysa. Ay, saanan. Ibagadan to, pa'y ngagmauyo nga. Ay, ikaman ayaban ni Kuwarog. Apa ay, Kapitan? Ay, ibaon ko iji ilay. Ha? Paayab mo pa ilang kanyak mat. Kat adalang mit di taasidag. Payapayam lang o. Sika nga ruti kayat ko ang mapan mangayab. Ang mga nudanugan nak. Adan sa pakpakaruan ni Chip ita. Agkat katawa mat ngagmaymay sa. Kastalaeng, ti ada love life na. Agkat katawa ngagmaymay sa. Di oray sa anak amadadaan iti love life no kasta. In kakaayabanan. Yes. Si Parag! Aw, abay. Anya ti bagam. Papayaban na ka ni Kapitan. Tapay ka now. Adan sa pangibaunan na kan ka. Oray sa dino ti pangibaunan kanyak ni Uncle Kao. Mapanak adagaos. Ay na, naggagat kan, Chip. In love eh. Ha? Ay, nagmayat gayam ti may in love. Malaksid ang naragsak ka, nagagat ka pa'y. Sikan na ati na in love. Ay. Ay! Kuwarog! Ah, Uy, dingdinggan na. edi bagbaga mangkail. Katawa ka la katawa. Ibagbagakan ka. Noan niya ti mapan mo gatangan iji ilay.
Ayun gaya man niya. Na ay di mo man sobraan mo ti agragsak. Tabang ano ibaga dagiti tattao nga agmauyong kan. Naragsakak lang ang gal, gaputa agayata kaon. Di mo ipadlaw unay Jak nga rod malabdan. Talaga gama naragsak ti makarik na iti ayat. Papanam ko raw. Ilay. Nakaisang kamay. Uray tupay siga. Nakaisam kamay. Kadu na. Naragsak agayam. Ay, uray siyak tataba daw. Naragsakak, Mike. Nagpadpada taan naragsak ka. Sige, panawan ka pa eh. Tamapan ko katangan dagito ipagpagatang ni Uncle Kao. Mapanak mo tayo, naglugan iti tricycle. Agawid ako, hindi ka bildata. Ay, ang yaman nga tanti masida aya. Ada akong tuyang. Nakaisam ka man. Ay, kadwa na. Naragsak ka agayam. Nagapo ka lang ijaylay, naragsak ka. Wait, talaga naragsak ka tuyang. Ay na. Katawa ka pa Kadwa na. Kastuya talaga tinaragsak. Apay nga taan naragsak ni Badong ko ang naggapo ijaylay. Kastaw na tikat katawan. Apay day ta bulong ti marunggay ngay gemaw, marituyag. Ay namaray, napan ko man dinawat di ta kaaruba. Imbaglasi daun may kinibadong kao. Naggapunsa ni Badong mo ija ilay. Wun maray, kagapgapu na. Nakitak nga men, idilimabas di titersinak. Ket amo maray, ada nadlaw ko kenkwana. Anya tinadlaw mo maray. Agkat katawa mo't nga agmay maysa. Naglaw mo magday ta. Kauwan. Ay, uray siyak maray, nadlaw ka. Damdamagak nga ron dito'y bagay. Apay ang naragsak ni Badong ka. Nakita mo ni Kwarog. Ay, un maray. Kanayon ko ang makita no lumabas di ta balaymay. Agkat katawa mo aladay chay. Kat sigon ka ni Maribanang, in love ka no gayam ni Kwarog, iso akas jay. Inlaban ni Kwaraw? Ka ni Badong Mau, naragsak mo. Amangan no. Ay sus, maray. Di mo ibaga nga inlab mo ni Badong ka. Kat saan asi ka tinakainlaban na. Sa bali a babae, ang mga no taga-ilay. Ay, wun anya. Tay di naggapoy jay ilay. Naragsak ang nagaway. Agkat katawang agmay-may saan ka day. Wun maray. Iso nga in love iti sa bali a babae ni Badong Mau. Ay, imbag man ta na panuno mo day tamaray. Naglaing kan? Siyak pa iti kunam. No kasta, nalawag nga da babae ni Badong Kao. Nalawlawag pa ingam init, mare. Tuyang, nakaluto kan? Kanya nga tararamidam dito sa alas. Nakatugaw, damagampay lang. Amo ka nakatugaw ka. Ang rumbang ko nga da kay di kusina nga glututaw. Emparabaw ko jay bulong ti marunggay ijay lamisaan. Eng ka nga rusngusen numabisin ka. Ayunay ka bitay. Pagbalin ng nakidi na kalday. Ha! Jay bagas, jakpay na arasaw. Eng kakarum kumunon. Apay ay akasta ka bitin tuyang. Nagragsak ka lang nga napannagalay ti marunggay asidain taitay. Itagong ungit yan. Adagayang mading aramid mau. Mading aramid nga. Kano pa'y alok-lok ko nak? Ha? Badaong? Kano pa'y? Iya! Ay, addan sa mang perperdi ti napintas a relasyon mi kinituyang ko pare. Asino kumangay ba timang pirday? Di na magkayatan nga ilutwan. Si Madutan ni Maritoyan. No itimplahan na kiti kapay. Nakapapay. Ay, Kun naglamis pa'y paray. Yay. Sa nakas iday ang nakasamsamay. Ay, kahit naasawan paray. Pimaitan, kan limami isan ti panagayat na ka. Day tangaron mo kit ti pampanunutag paray. Asino nga tamot timang perperdi iti relasyon nyo? Ay, day ta. Tidak kalaburbur siya paray. Amangan mo no si ka paray. Di nakman papabasulan na kasta. Jak maarabin day ta. Wano ni Maribana.
nakarkaron, adi na maaramay. Ni Marikuan na nga Dahil ta aba akagawan, virgin na ti relasyon niya. Nakumamot ti magunod na nga. Ni Kwarog nga Amom ana in love ita ni Kwarog. Di mo pa basulan, ti ka anak ka. Ay, sino ngay nga rin mang perperde iti relasyon mi kan nituyang ka. Ay, amo ko. Ha? Amangan no si ka. Ay, apay kung maperde ti relasyon mi ngay. Dong-dong wag unay nituyang ka. Ay na, nagimas ni mangan. Inteng, anawam ni Kwarog tani. Nagaduunay ti kanuna. Apay nga nawa. Bay-bay amangan iti ado. Alam saan na tan nga ibatyan ni ti kanunta. Bay akanan na amin. Isupay nga idakil na. Saan mo't akas tatipan nangan na ide? In love nga raw. Isu amangan iti ado. Ay kasanuta ngayon. Agluto ak manan iti kanunta. Uwin Ay na. Ang kangil, nagadun samot una yung tikin ng kaw. Nakababainin kada kayo kinyanti banang. Ay, nasaya at mata na kanunot mo na ita. Kwarog. Sige lang ka anakan. Maawatan ka ta in love ka. Agu makaamangan. Naibus mo tan amin ama ka ng kangil. Ay agluto pa ini antim. Di ka madanagan. Saan ay adungaw? Da, ay, magastusan kamat gayam no adda in love akabagyam. Nakaladladingit ak manen, Chef. Kasanaw, awan manen pasahiros. Awan lang aruden iti kalman. Uray sak. Kanayon nga awan pasahiros ka, ngam naragsakak lata. Wan nga rod, agkat-katawa ka lata. Ay, makapakigtot ka no daduma, takilat kalatan ngagkatawa. Padasam ang amin ti agayat, tagkatawa ka, ureg may saka. Awan pa'y mat pakain labak, Chip. Itulundak man ni Jay Ilay. Mapan ka man ni Jay Ilay, tatabadong. Ito niya. Naragsakit ni tatabadong no agpailay. Pudno ka di, tatabadong. Ito niya. Iso ngay tulod na kaon. Kasano nga, Chip? Addan ni tatabadong apasairos ka. Agbati ka na dito'y paradaan. Kating kayo na. Sana bale, tanaragsak kalatamat, ureg may saka. Sige, Chip. Nagkatkatawa kalatan, ureg may saka. Ay, napanmanan binisita ni Badungkaw jay babae na ijay Ilay. Ha? Adda babae ni Badong mo, Maray? Siya kunti sumungbat, Maray. Wen, iso anak kalidliday ita ni Marituya. Ay, jak man la nadamdamag dayta. Apay, di mo ayan nasabsabat ni Kabadong. Ay, saan pa'y mat? Agad katawa matlaang day jay ngagmay sa. Akas ka ni Kwarog. Na, kayat mo asawan. Wen, adda babae na taga-ilay. Iso, ti kanayon na apasyaran. Ay, insukat na ko ni Badungkaw. Ay, amangan mo't no bulan-bulanan ni Pari Badong kat ada sumsumro na. Awan, Maray. Sigurado akalimpyo pa ilaang ti panunot ni Badungkaw. Ay, no kasta. Talaga nga ron nga da babae na. Dahil takot ti sintomas ti ada love life na. Agkat katawag ang may sa. Ay, jakla kaya ta mapatasan day ta sintomas. Bakawan. Di ore agba akak iti agnanayaw. Tuyang may lab. Ayan, Mau. Apay abirok-biro ka nakpailaan. Kunakon kay, tanakatugaw ka dito'y salas. Mala, hingga nga ron iluton, dahil ito'y ginatan ko akarni iti manok. Ilutom, numabising ka. Ayun ay kamot tinaya tuyang. Kanayon laki, di na napudot ti ulam. Anyaya ti basol ko king. Hindi di mo kapailang. Naglampaso ak matay, nito'y balay, sakbayan nagpailiak. Pinunok, jay drami ti danom. Nagbalsigak pa, iti pagsungurod mo. Adda babae! Anya nga babae, ay ati bagbagam. Abay, ti kunam! Jak amaw nga iso ti sublia-sublia mi jay Ilay. Anya? Tunggalag ka po kay jay Ilay.
Kastaunay tiragsak mau, nga oray ka lang katkatawang agmay-may saa. Babae aya, matisubsob laki dyan ilay. Kay, tapay nga rod ang naragsak ka. Ipadpada na kidahin kanikwaraw. Nagmadigayam ti pampanunutam kanya katuyang. Amom nun niya ti subsob laki dyan ilay. Naglawag ka, babae! Trabaho, tuyang. Naawasak iti trabaho. Isu ang naragsakak. Apay, saan ka naragsak? Amadaan ako niti trabaho. Adan trabaho? Isu, mate. Yan niya ka na ya. Saan ka nagproblema iti sidahin ta? Tadanigatang ta. Aya. Kastagayam. Ay, kunasaya at ang arod ba daw? May kaglutaw. Kahit si Kangay, anya terami daw. Inakisagana dagito usar ngagtrabaho intun bigat ah. Mangrugi akon kay. Ay na. Nagragsakak ba daw? Tayo manday ta. Uray siga naragsak ka. Agkatakatawa ka. Good morning, Kapitan! Ay, si kamot gayam ti masabat ko anak kaisan. Siyempre, di mo pa'y sinumbatan di kablaw ko kan ka. Ah. Kunak, good morning! Ay, good morning matkan ka. Ay, apay anaragsak ka. Kaano lang, hindi ko na ni pare badong anak kaungungot ka. Saan akong nga agong ungot, Kapitan? Tamaw, abdan trabaho ni Badong ka. Ay, nasaya. Isugayam ngagsubli-subli jay ilay, ta nag-apply iti trabaho na. Kat idinaawat, naragsak. Ay, rumbang lang Pampanunutag nga da babae na. Hanggang awamat gayam. Di adan ton kwarta yaw. Ay, katagdan na, Kapitan na. Ay, wang gayam, ni Kwarog ngay mahal. Inakbisitaan tagsang-sangit mo't kanon. Ha? Apay ngay? Ay, day ta, tinaskan ama amwa. Inak manibaon-baon ang kail. Di talang barangay hol ti pangibaunaken ka. Nagasidagan. Namo man nakaladladingit kita. Ibaon nakpailang, mate. Nagragsak ka, idi. Nag-break kami ni Tikayan at ka. Ay, kunak no makaasawa kan. Nakitaray mo titi sa bali alalakay. Sapay lakay akalbaw. Ako isa na balay. Adan to pa'y maamamom asa bali a girl. Nagado ti girls dito. Ay, isumot lagayam anak kadumog anak kaladladingit ni Kwarog. Tunggal makitak. Nakitaray gayam iti sa bali jay nobyana. Wen, mare. Broken-hearted ita ni Kwarog. Ay. Ayat, aya. Na, nagkatawa ka mutan, mare. Pugtuaham no ape anaragsakak ita, maribanang. Ado siguro tinaglakwam. Kasta ka mutkat no ado ti umay gumatang. Uray kalaag katakatawa. Ay, inlabak mutan, marang. Ha? Milagro! Na, saan ka laeng anaragsak? Aglalalay ka pa'y. ay, kastoy kayam, ti agayat. Ay na, marikuanang. Nainlabkan at talaga. Ay, nanakwanang. Naragsak ti adda ay ayatan nga. Ken adda mangay ayat kan kwa na. Ket si kamat Kwarog, di ka maupupay. Tadumtang tulat na, iparakan ka. Alas sige! Didan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez.
Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, una yan. Ay, ninsamot kwarog dyan nagpartak ti panagpataray na iti tricycle. Ay, uy, iso. Ay, urayak labi maringkwas gapo iti kigtot ko. Ay, uray siya tupay. Ay, nagpartak launa iti panagpatpataray ni kwarog. Awan beti amok akam kamatin na. Ay, nasken abagbaga amjay ka anakam, Enteng. Kasanon no makadungpar, gapo iti kasya akinapartak ti panagpataray na. Ay, urayak lang makauyag iti day taasok anang gapo dita. Tricycle ni Kuwaro kalimbabas. Ay, ungarod maray. Uray nalapi na tapok da ito kalsada. Ay, daan lang arudan day a tricycle nan. Nagpartakpay lang ti pa nagpataray na. Karag-karag ko nam kidi ah. Anya ngay nga ta ti makuna ni Kapitan iti day tangar aramidan ti kaanakan na. Panagkunam, mabagbagaan na. Kano paborito na dayjay akanakan na. Tinakabot-butang no makadales. Ay na, sigurado ang matay adagos ti madalisan na. Sana ko nga, paspasada iti tricycle, tatabad yung. Payasaan nga, itungan. At yamat ni Chief Karog nga agpasadya. Alaan namat amin nga pasahirosan. Oh? Isumay dahi ta sumunga dahi. Ay, awan, aglisya ka. Amang ano, madalisan na ka. Ha? Ay, paglisya nga. Kino sa dino ti papanak, isumay ti papanan na. Ay, dalisan na ka matan. Dili ka doon. Ay, anay nga. Anay. Ay, kasi ka matatabad yung. Naipurwa ka matanta, nadalisan na ka mati tricycle ni Chief Karog. Labihagak pa ka di. Panak ko na kat nabiyag kan samat. Ayan ni Tata Badang! Ayan na! Ada ditoy. Diyan isaan nga makatakder to pa. Pasalsalikan to mat ngamin iti kalsada. Pasalsali ka. Kino nagpaigid ang mic. Sinuro naklata dinong par. Nagbayad ka, Tata Badang. Aga, saan pa iti nagbayad? Una, bayadam ti damage ti tricycle ka. Ay, dakal ti damage ko ako araw. Dandan ni pa yan si Mina to'y kararuwak dito'y bagay. Siyak pa lang mo ti magbayadam. Basta, agbayad ka. Aw, itahaman ti nagbalinan ti tricycle ko angay. Anya ko mati nagbalinan na ngay. Isumulat ta. Lati latamot. Oh. Kitaham ngamin anasayat, May, di mo madlaw dayta nakupit at ang butso na. Sigud mo day ta. No, tinulungan ka pa iday. Nagigalaw tanay. Matintinag. Nagasgas pa ijay sango, aw. Anya ko mga iti magasgas dita. Di mo pa ilakas sukatan mo. Tisigod a pintor na kolor lati. Basta, naskin ngagbayad ni Tata Badang. Nagpartak ka ngamin unay ngagpatpataray ka anakan. Patapo ka matin ti kalsada. Basta, bayadan na tinagasgas alati ti tricycle ka. Badaw, sigurado ka kaday nga original akararwam kay nagsublikang ka. Ay, nga original akararwa nga ibagbagam mo dita. Ay, saus! Agda itang tipiki akararwa ba daw? Kanya, masigurado nga original akararwak ti nagsublay. Nariga ti mapikay. Ado ti piki itan. Ilutang man kidi da ito'y nablo asigat ka. Pati da ito'y dua sakak. Nagkakawang mitindag iti ramay ti sakak. Kasanungay amay subli dagita nagkakawang aramay ti sakam.
Amom, noan niya ti pagdanagak amag na dito kalsada, Maray. Apay amadanagan ka. Kat nakapaigid talang arudan. Uray nakapaigid ka. No sagidin na ka di naparta ka tricycle ni Kwarog. Sa bagay mo't di Kano nakapaigid ni Kabadong, idi sinagid di tricycle ni Kwarog. Ay, kasta nga rod ti kunada. Ay, Jackman amo, no talaga nga amo na ti agmaniho iti tricycle, no saan. Ay, kat no nakabaybayagan a driver ti tricycle. Di na pala mo nga aging gaita. Saan nansamat nga amo ti agprino? Ti sumardeng ka nagpaigid. Ala, paraan takit din dahi ta sumungad a tricycle, Mare. Siguradwam asaan ani Kwarog ti driver na, tadyak kaya ti aglugan. Tungan, imbag mo, tatoy tricycle mo, tinagluganan may. Di kayo madanagan, kagawad. No siyak ti agmaniho iti tricycle. Saan kayo nga maan? Ano? Ay, agnervyos kami nga no ni Kwarog tinagluganan me. Makapadisgrasya mo. Jackman amo ka ni Chief Kwarog. Mapay nga kasjeng agman maniho iti tricycle. Ala, bayan yun. Sigurado nga ungtan ni Intay. Ay, sapay kuma, taong tanda. Bagbagaan na kuma, Maray. Nalpas na ko nga inungtan ang Kyle. Apay, kayat mo pa'y ang maungtan. Ay, sana. Mano nga oras na ko nga inungungtan. Mano nga oras? Kano katugtugaw mo pa'y iti abay ko? At idugan day jay. Ay, anyat kakautom di tabulsam. Tapno saan kan nga agong ungit aw. At tuy aw. Ha! Ay! Ha! Kwarta! Bilangam nga mina. Uy! Sagsasa nga gasot 1, 2, 3, 4, 5. 5 gasot day tanggal. Ay, itad mo kanyak day ta. Ukwa mo day ta. Nagsingpit ka day to'y akaanak akon. Basta di na ko nuungungtan Bagbagak lang ken ka. Adi mo unay partakan ti agpataray iti tricycle. Uy na nakananos ka kanyak ita angkay. Itay, uray nakalabugbog kawan. Ay, binukawan ka aya ke no arasaas ko day jay. Kat no nagpigsa, uray akla natitilang. Ay, sige nga ro din. Mapankan. Itay kumapay Inakaw. Na Pinaayaban gayam ni Kapitan ni Kwarog. Pinayaban na lang. Inungtan na pa yun Pachamay. Kano paborito na akanakanday jay. Ay, no saan na nga ungtan. Addan tumanid madisgrasya ni Kwarog. Gapo iti nagpartak apa nagpataray na iti tricycle na. Ay, sigurado day ta. Kat, mayatan tanaatalan asakam. Medyo dapay la sakit-sakit na ito'y bagbagik maray. Ay, kagpaimbag ka Diyak pala makapandibang kaga. Ay, nagrigat mo ton. Ay, gapo iti dayta, Kwarog. Baso lamin ni Kwarog, dayta napasamak ka. Kabado. Ay, mayat ka gaya man paray. Anya mayat asasawan. Kita magpilpilayak pala ay paray. Ay, wan gaya man niya. Apay, ada pala nasakit may. Ada pala agmata paray. Dua asakam tinasakit. Ay, unay ka mo paray. Damagan pala ang. Kikita magpilpilaya lang aro damagnan. Makaungat ka mo pare. Kahit inungtam, di ka na ka man nakadisgrasya kanya. Inungtak talaga Sigurado ka? Ay, pirme nga inungtak. Kanya nga timbagam kingwa na. Inungtak. Kasanaw? Kunak na. Kwarag! 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 Kunak! Kasta tipan nagunga mo kingwa na. Apay, di mo makita ayaan nakagem-gem unay dagita ima. Yak mamating inungtam ni Kwarog pare. Inungtak nga ron. Apay, di ka mamatay. Ay, nagpartak na tatrasikal pare. Agpay kita. Ay, sus, umayan. Ni Kwarog ti driver. Jay ka anakam nga inungtam ako na. Ay, urayak la na bang aran, Maray. Imbag ta nagtaray nagpaigid da kabadong kad Kapitan. Timaray ni Badong kumaray? Kawan,
Nagadayaw, titimarayan na. Ningay, Kapitan. Nimot, Kapitan. Ayan na ngayon. Ha? Kasano anak kadanon ni Kapitan, iti tuktuk ti kayaw? Kay muli Agam, kasano nakauli ni Kapitan? Kano saan nang ti umulay? Ay, madya talaga, Maray. Maday ti panagmaneho ni Kwaraw. Ay, panagkunak. Rumbang lang nga saanan nga agmaneho iti tricycle ni Kwarog. Kasta ti kunak, Maray. Bumabakan adita, Inteng. Pero makababa. Apay nga mintay muli ka dita. Nagngato pa'y mata kayo. Amo no kasano ang nakauli Di mo ammo ti aramidam? Ay, makaamukan bumaba. Apay, an-anwom nita nagatidog akawayan. Mapangkusukitan ni Kapitan dita imulian na. Mapan mo sukitan? Mabutang mat kano nga bumaba. Ay, gapo iti nakaro ang nervyos nan. Iso ang nakauli di takayaw. Kaasi nga rod ni Kapitan, iso nga sukitak man. Kapo iti nervyos ko ang aksidentinak ni Kwaraw. Nakadanunak dito'y balay ajak na puutan. Kano nagpartak ka, ati Maray? Ito na, tadyak kaya ta madisgrasya nak manay. Hay, saan lata nagbalbalew? Uray inungtan ni Kapitan. Ay, diyan mamatay, inungtan ni Parintay. Ay makasarak to lang ni Kwarog iti bang tiliw kun kuana no kasta na lang. Ay, bayama, tapnog na kan. Nakababaak matlaangan. Nalaka kamutlagayam apababaan dita na nga to akayo nga inulim. Mabisinak gayam. Imbagak lamang nga nan, bimabaka mo tadagos. Ay, inta mga nang mabisin ako. Sip Kwarog, dinggim ko madato'y pamagbagakan ka niya. Nagkunakan ka bagbagaan nak tungan. Diyak nga rod, kaya't nga maisagmak ka. Numaisagma ka, awang bibiyang mau. Sapay, kanayon kapaymat nga agpaile. Anya ko ma? Aduti agtil-tiliw ijay ile. Siya, tiliwanda. Apay, kung mga dida ka tiliwan kat nagpartak ti pa nagpatpataray mo nga perme. Apay, nalipata maon nga angkel ko ni Kapitan Inteng. Gaputa angkal mo ti Kapitan. Apay, dida kan tiliwan. Amamuda ni angkel kao. Ket no iso ti kasikatan na Kapitan. Apay, asino ti patpadaanam. Ay, padaanak man ni Kwarog. Taapay apadpadaanam. Umay nakmanan ikan iti kwartakon Nagpaili ni Kwarog. Apay, di mo nakita? Apay, nagpaili aya? Ay, amom, nagado ti agtil-tiliw ijay ili kadagiti kasero a driver. Kat sapay lakuma, tasaan da makita ken tiliwan ni Kwarog. Ay, adugayam ti agtil-tiliw. Apay, di mo amo da itaya. Ay. Dili ka adu nga roti ka anasingpet amang mangted iti kwartak. Kat gaputa saan mo ang madisiplinaan. Sabali nga rod timang disiplina ken kuana. Badaw, apay anagado ti tattao di tatersina ni Marikwanan. Ay, damagan pa ilay, kitersina day ta. Siyempre, yadwa talaga ti tao Saan mat akas taasigaw? Kahit apay rumor ka Mapanak makidamag Apay chichismis da Gawang, Ay, naglainggat, tamumlat nga chichismis da. naangot ka ba daw? Aya, pati pa nagchismis, maangot mo pa'y gaya, may. Ay, agpailgig kayo man, tasakman mo ti makichismis. Kaya mo ninanatuyang ay. Pagiwalin pa. Ay, Marikwanan, anya ti pag-iistoryaan nyo dito tirsinam. Apay, di mo pa'y ayan na damag, Maray. Di anya, Maray. Ay, naladaw kan iti damag. Wang nga raw, anya ayaday ta. Natilew ni Kwaraw.
Nasaya at mag. Inala dati lisensya na. Saan pa ilang ang mabalin nga agmanihaw? Nasaya at magtapno agnakaw. Awanan tinapartak nga agpataray dito kabildatan, Enteng. Awanan ti pagnerbyusan dagiti magna dita kalsada. Natiliw gayam di kwarog. Ay, wan. Agnakamat siguron. Jesus, awanin ati mangtid iti kwartak. Di kakit agyaman, tawan ti sakit ti ulom. Awan mo ti makadisgrasya dito barangay tayo. Oo nga ano. Ay, basol mo matlaang Inteng. No binagbagaam ko maide, di saan ko maamatiliw. Iyawatan nakalang iti kwarta, nakaisam kamutan. Kuwa, uwan nga rod. Ay, siyak tumot ngamin. Agrup-rupa ak kwarta. Ay na, Kapitan! Rupat kwarta ka ngamin. No binagbagaam kumanikwarog, idi pailadamo, dinasayaat kuma. Awan kuma, dinadisgrasya na. Ala sige! Dinon, tinagibusan di sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.